Ini udangnya. 1, 2, 3. Oke, jadi kita sekarang udah ada di daerah Pluit Sakti Raya. Ya daerah Pluit lah pokoknya. Kita di sini mau makan Soto udang. soto udang. Ini tempatnya kayak food court gitu. Kita langsung aja ke dalam dan kita cobain yuk. You got something I can never be without, yeah. I'm in your command. Thought I was a man of my own will. Iya, namanya Soto udang Medan Akuang. Akuang. Tuh, kita coba soto udangnya karena gue belum pernah coba, Dit. Jadi ini masakan khas Medan ya. Gue juga baru denger soto udang. Ini kelihatan tuh udangnya gede banget. Mantap nih. Yaudah langsung yuk. What do I? Every time you call my name, what do I? You're whipping me into madness. I try to lay low, but I can never stay away from you. What do I? We can't stop it, so I keep on rolling in silence. So I keep on rolling in silence. I find myself apologizing when you've started it. Why? Under a spell, I really wonder how did it come to this? Go see my friends, but then I realize they're all your friends. Is this who I am? You see me running around in circles, feeling so sweet, but should it be like this? I'm loving the heat. Kita udah nyampe di Pluit Pluit Sakti. Pluit Sakti. Jadi tadi nama tempatnya food court. Di sini khusus menjual masakan Medan. Banyak banget. Dari ada somai, Es juga tuh. banyak deh. Banyak banget nih. Nah, tapi tujuan kita ke sini nyobain soto udang Akuang. Ini udangnya satu mangkok dapat 3 pieces dan dia mau pakai udang galah. Gede-gede gue. Oh, gede-gede. Ini palanya nih. Palanya dikasih nih. Terus ada telurnya. Ini ada telurnya nih di pala nih. Iya. Katanya protein. Yang jago makan udang pasti makan palanya. Iya, cuman kolesterolnya coy. Iya. Kolesterol coy. Makannya sehat gue. Ini isinya 3, terus harganya 75.000. 5.000 betul. Emang rada tinggi karena emang ini memakai udang galah ya. Iya, udangnya gede-gede. Tuh, gede-gede banget. Nggak bohong ini. Kita coba dulu yuk kuahnya dulu deh. Pakai jeruk kalau? Nggak usah. Nggak usah dulu deh. Ini memakai kuah santan dan susu. Wow, enak. Kita racik. Pakai jeruk nipis. Sip. Dan ini ada sambalnya. Sambalnya ini kayak udah dicampur sama kecap gitu. Hijau. Tuh, sambal hijau. Tuang semua deh. Nggak pakai sambal? Mau nggak dikasih? Itu apa? Udah nggak usah kalau nggak bisa. Dikit aja, dikit. Nah, ini isinya selain udang ada juga perkedel. Kentang ya? Perkedel, jadi kentangnya diganti perkedel gitu. Oke. Terus ada emping. Udah itu aja sih sebenarnya. Saatnya makan. Sama udangnya tuh. Ini udangnya udah dikupas gitu ya sama dia. Jadi kita makannya nggak ribet. Makan. Gede banget udangnya. Langsung makan satu udang terus nasi. Selamat makan. Mam. Wow, Mantap udangnya. udangnya juicy ya. Iya. Nggak amis. Nggak overcook. Masih garing udangnya. Enak loh ini. Harganya 75.000 pakai nasi. Iya.
Udangnya gede-gede kok wajar lah. Gede-gede lah, 3. Mau coba gak? Ini gue pengen coba kepala udangnya. Selamat makan. Oh my god, Kepalanya bisa dimakan. enak banget. Surga. Ini tuh telur semua tuh, ada telurnya. Nih. Ini udangnya. Wow. Kuahnya tuh Rasanya light. iya, nggak gitu gurih, cuman gurihnya pas aja. Pas. Kaldunya juga pas, nggak lebay. Gue pikir bakal asin karena gue pikir kaldunya bakal lebay karena ada udang, ternyata enggak. Nggak ada amis udang sama sekali. Dan dia tadi kan pakai kuah santan dan susu. Jadi enak gitu. Terus biasa kan makan udang tuh kepalanya pada dibuang kan. Iya. Ini bisa dimakan. Karena tuh kepalanya kalian bisa lihat nih. Ada isinya. Tuh ada isinya tuh. Dalamnya. Dalamnya ada isinya. Kita makan yuk. 1, 2, 3. Wow. Juara banget telurnya. Mantap. Otak udang. Bang. Lu otak udang. Mahal kan otak udang. Enak banget ya. Tuh, mantap. Worth it 75.000. Worth it lah. Alamat lebih lengkap ada di kolom description. Yaudah, sekian dulu deh vlog kita ya. Habis ini kita mau kemana lagi? Pulang. Mungkin besok kulineran lagi. Ada atau tidaknya Adit, tergantung dia sama Tuhan yang tahu. Yaudah, ikutin terus vlog Anak Kuliner. Jangan lupa subscribe channel Anak Kuliner. Jangan lupa follow Instagram gue Anak.Kuliner. Aditya Brian R. Dan akhir kata jangan lupa makan. Bye-bye. You got something I can never be without, yeah. I'm in your command. Thought I was a man of my own will. It's been 2 years. I'm only a shadow of the good on me now. A breeze in my ear. Cause you know I cannot say no to you. Feeling like home. But should it be like this? Locked up in your dome. You know I fight for you. What do I every time you call my name? What do I you're whipping me into madness. I try to lay low, but I can never stay away from you. What do I we can't stop it, so I keep on rolling in silence. So I keep on rolling in silence. I find myself apologizing when you've started it. Why? Under a spell, I really wonder how did it come to this? Go see my friends, but then I realize they're all your friends. Is this who I am? You see me running around in circles, feeling so sweet, but should it be like this? I'm loving the heat. I think I'm